Yes, akabari muri stade Amahoro i Remera rero kabisa agiye kubera umukino ukomeye cyane ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victor Sport Elwazili. Ni match iza kuba ikomeye cyane kuko match ibanza ya shampiyona iyi kipe ya Mukura Victor Sport yatsinze ikipe ya Mukura igitego kimwe gusa yikura amanota 3. Ubu rero iyi ni match yo kwishyura. Ikipe ya Rayon Sport yahisemo gufata aba basore bazana muri stade Amahoro i Remera. Ubwo rero ibintu birakomeye cyane n'urucabana. Ama ekipe ku mpande zombi ibisanzwe rero murabona ko aba ekipe ku mpande zombi yatangiye homa cyangwa se imyicucyo. Ibintu n'urucabana. Ubwo rero reka mpite mbabwira 11 bagiye kubanza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon. Ikipe ya Rayon Sport mu izamu yashizemo Kadime Ndiaye. Iraza uruhande rumwe rushiraho Ombolenga Fitina, urundi rushiraho Bugingo Hakimu. Umutima wa defense yashizemo Sabimana Aimable na Yusu Dianye. Urukuta rwa Mediane yafashe umusore witwa Ismaimani Dape, Ndayishimiye Richard ndetse na Muhire Keve Maestro umwana w'ikipe. Ibatereka hagati muri Mediane. Irangije ifata umusore witwa Lukundo Abdulrahman Paplay ndetse n'uwitwa Ilagwa Haji, umwe mucisha ku ruhande rumwe undi munyuza ku rundi. Ifata umusore witwa Biramahira Bedi Maestro uri kugenda kera ikirenge mu cyaforonganye, hanyuma imushyira kuri nimero 9 nka rutayizamu. Nuko nguko rero ikipe ya Rayon Sport yapanze 11. Ubu rero ikaba igiye gukina na Mukura Victor Sport Elwazili. Ni match igiye gutangira ku isaha 12:30. Zuzuye mu kadomo umusifuzi witwa Cucuri arabaca impakanga muri stade Amahoro i Remera. Bwitabire bw'abafana bwo bwamaze kugera hejuru cyane. Stade ubona ko mu kanya gatiraba yuzuye neza cyane. Abareyo bamaze kugeramo neza cyane cyane kwa 5. Nureba kuri ruhande abona abareyo, nusubira no hakurya iriya n'abareyo. Ibintu rero n'urucabana. Ubwo rero abantu mwamaze gukora subscribe, namwe mutarakora subscribe ikiri cyo gihe mugakora subscribe, ubundi tugakomeza kugera tubana neza cyane 5-5. Ama ekipe rero murabona ko asubiye mu rwambariro. Ama ekipe ku mpande zombi akabasubiye mu rwambariro, bakaba bagiye kugaruka bacimaka. Mbabwira ko iyi match uwitwa Foronganye yaje guhagarara mu bitugu bya bagenzi be, ababwira ati iyi kipe ya Mukura yaradusuzuguye nibyo, ariko mugomba gucimaka uyu munsi mukerekana itandukaniro ry'umuntu uri ku mwanya wa mbere n'uri ku mwanya wa 6, mukabakubita byibura ibitego 3-0. Ese biraza kugenda bite? Ibyo byose rero turaje tubikurikirana neza cyane 5-5. Icyo usabwa wowe ni ukuba wamaze gukora subscribe, ubundi tugakomeza kugenda tubana neza cyane dutwika twizamukira. Iyi ni The Public Sport TV. Usabwa no gukora subscribe, bakanda share ugakanda like, ubundi tugakomeza kugenda tubana neza cyane 5-5. Ayo nguko. Ibintu birakaze. Ama ekipe akaba agiye kwisobanura. Impaka zikaba zigiye gucika hano muri stade Amahoro. Mbabwira ko ikipe ya Mukura Victor Sport Elwazili yamaze kumanurana y'abakinnyi bayo bikuranwa by'abikonyozi. Ese biraza kugenda bitiye Murera, iraza kwanyurana umucyakura amanota agera kuri 3. Umunsi waje naho tuzaba turi kumwe kuri Kigali Pere, tuzaba turi kumwe na Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasi Mitutu. Ayizabiri guca impaka, zabiri kumwe n'ikipe. Murabona ko uwitwa Wasili Maestro ari kumwe n'abandi banyamakuru b'ibitangaza bari kugenda bazenguruka stade, bari kumwe n'uwitwa Foronganye Maestro. Uyu mwataka mbabwire ko nubwo bwose atari gukina, ariko aracyayoboye shampiyona n'ibitego bya 13. Habuze umuntu wamukura ku ntebe rwose y'ubuguverineri. Ni uyoboye iyi shampiyona n'ibitego bya 13, yicaye ku gatebe. Foronganye mu mupira w'umweru, mwipata rijya gusa na kake, muri surprise nziza cyane y'umweru, arimo aragenda azenguruka stade, bagenda bamutembereza, asuhuza abakunzi ba Murera,
ababwira ati mumeze muteni nge foro nganye sore muremure cyane kabisa urwego bagenda bamutembereza stade yose.